Mukakiriki ni mwiza, niwe wa mbere mwiza kabisa, kirikazi kureba mwiza. Ariko nyuma yuko ureba ibyo wumva bikunyuze ku mukobwa ntibiza bigarukiraho. Nyuma ya hariya haba handi mugende mukora ubushakashatsi kuri divorce. Baza basangira inkoko, baza batelefona MTN gakupa, MTN nizi kupa. Izami kubwira ngo reke amayinite yashize rekeraho. Ubu dusigaye tureba diaspora kandi nawe dufite icyo tuyishakaho. Aho hantu hose ni heza, njyewe sinohakritika. Avuze ngo nkunda umukobwa umeze gutya na gutya, cyangwa nkunda umuhungu umeze gutya na gutya na gutya na gutya, aho hantu hose ni sawa. Imana isezerano ibafashe. Haleluya. Imana isezerano muhindure system. Muracyafite imyaka yo gupfukama mukarara mupfukama. Muracyafite imyaka yo gupfukama. Muracyafite imyaka yo gupfukama. Ntitubyumvira ngo tubisiga. Muracyafite imyaka kuko nupfuka mukegerana n'Imana uzorwana na Satani. Uzamura ibendera ryo kunesha uvuge ngo Satani avuge ngo uriya sino kubera iki. Hari imbaraga zida. Iyo umuntu abaye umukristo abatangije intambara urugamba na Satani, kuko abavuye mu bwami bumwe aje mu bundi. Warizeye wavuye mu bwami bw'umwijima, wasezereye ubwami bwa Satani, waje mu bwami bw'Imana. Satani abatangije ubutangije urugamba na Satani automatically ubudekera intambara ku mugaragaro. Iki gitabo cyuzuye amakuru adufasha kuba abakristo beza. Iki gitabo cyuzuye amakuru. Ubundi icyambere ni amakuru. Icyambere ni iki? Amakuru ni ikintu gikomeye cyane. Ariko nayishuriwe amakuru mw'abantu b'Imana. Nayishuriwe amakuru repreza. Nayishuriwe amakuru, inzi ikintu cyitwa amakuru. Zaririmba
komera Imana amashyi. Amen. Haleluya. Turashimira Imana, tugiriye neza cyane, tukaba twaje hano hantu. Ahantu ni heza. Amen. Ahantu ni heza cyane. Mu ndirimbo ya Gisubizo zivuga ngo uje wese agira gute amusanga. Nkunda Yesu, niwe wenyine ugira amaboko arambuye, umuntu wishe mayi yamaze abantu, umuntu wakuyemo inda abana, warusha kuramumura, umuntu umurozi, akumurozi ni mubiba, umuntu umurozi, umuntu mubi, nguje wese amusanga. Amen. Uko umuntu yoba ameze kose, nkunda Yesu uko umuntu yaba asa kose, iyo uje umusanga azashika, cya mbere akakwakira, cya kabiri agatangira, iyo umwemereye mutangirana urugendo rwo kugira ngo uhinduke kugeza ugize kamere nk'iyi. Bibiliya iravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ego, kugeza ugize kamere ukamera nka Kristo Yesu, kuzura urukundo, kuzura ibyishimo, ukaririmba ukavuga ngo umunsi umwe nzajayo iwacu mu ijuru, umutima unezerewe, umutima wishimye, bya bindi byose ibya kera bitakicibukwa. Nkunda Yesu. Iyo ngeze aha mbona Yesu uburyo yakira abantu bose, nicyo gituma aha hantu ndahubaha, kubera ko niyo honyine hitirirwa izina rye. Ahantu ndakunda cyane. Ahandi mu mazu yacu nubwo kubaka uje kuba heza, muri Serena no muri Marriott no muri sinza amahoteli akomeye hazaho, ntihitwa izina ribana. Uzotinya izina, uzotinya izina, ntihitwa mu nzu y'Imana. N'icyangombwa uko cyanditse uzogenda ubaze muri Marriott, nimba cyanditse Munyakenya watsindiye isoko nuko. Ariko hano hitwa inzu y'Imana yo gusengeramo, ngo niko byanditse. Niko Yesu yavuze yirukana abantu bariko bacuruza, ngo hitwa inzu ya data yo gusengera. Aha uzotinya izina ikintu gisobanura ikindi kintu. Ni ubwenge buba, abantu bazi kumva ibintu. Hitwa gute? Iyo hamaze kwitwa inzu y'Imana gusengeramo, yo bisakaje sijuwe icyo cyaba kikiri cyo cyose. Ariko umugabo witirirwa hari ahantu uzumugendaho gahoro, nushikaho hantu uzutuza, ntukarangare. Nkunda kuvugira ijambo cyane, ari amagambo azagenda agaruka inshuro nyinshi
umuntu ugasanga nararivuze hano, ejo bundi nararivuze, bwa buriya nararivuze, nuko riba ryaranyubatse mu rwego numva nuguma kuribwira n'undi muntu. Nza nibuka kera muri Igikondo muri Methodiste kera bagiraga ikorari yitwa Sauti ya Injili, niba ari Sauti ya Injili, niba ari Sauti ngaho hafi aho, Sauti Nyikaniza, ariko ni nka Sauti ya Injili. Sauti ya Injili, Sauti ya Injili twagaza tuja gutarama na ba David asigaye aba muri Australia. David w'Abanyakarama baramuzi, asigaye atuye muri Australia. Hanyuma David avuga ijambo, nkunda amagambo y'ubwenge cyane. Aravuga ngo iyo bageze mu mwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana ngo azatinya kumira amacandwe ngo atamusakuriza. Yarivuze ndagira ngo bamwe muri mwana bataravuka muri za 99 n'umunani mu 2000 bitaraba bakigira ikorari bagazaje kurepetera mu rusengero rwabo gutya mu cyumba cyahaba. Iryo jambo uzutinya kumira amacandwe ngo ijambo kugira ngo amacandwe ni batise bakubise hejuru y'inani. Ariko ndavuga ngo iwacu Pastor Sunzu ndamukunda cyane, yaravuze ngo hari umuntu wigeze avuga ijambo aravuga atariko kugira ngo atekereza ndushe gutekereza byagenze gute, kubera iki yatekereje uko nagombaga gutekereza singutekereza, kubera iki usiko umushenzi kabisa. Nazeka nawe Dawudi we kubera iki watekereje, je kubera iki ndagutanze gutekereza icyo kintu. Uzuti amacandwe warwaye angine, umuntu warwaye angine ni uzumenya igihe amacandwe agiye kunyura aho hantu. Ariko umuntu uri normale udafite ikibazo muhogo azat ofete icyo yaravuze ngo sinshaka umuntu, sinshaka ngo kurya. Petero yabwiye cya kimuga ngo untumbire, udutumbire, nudutumbira hari icyo dufite kiruta ifeza n'izahabu. Wa mugabo aramutumbira. Yesu ashimwe cyane. Bavandimwe nituzadushika hano tuzoza twirinda n'amacandwe ndadusakuriza. Ndadusakuriza. Hari abantu uza nkubita ijisho nkareba nkavuga ngo aba bacaba, ugasanga abarundi babivuga neza ngo si hari, yewe si uri kandi arahari. Urebe ingene ibintu biba bigoye cyane. Umuntu arahari ariko si hari, si huri kandi kudahaba. Woja muri stade kuja kureba Reyo na Mukura, washika ukaguma ugatekereza ibyo mu rugo aho ntacyo bitwaye. Woja gucuruza washika ugahomba ukaguma ugatekereza ingene muri Kenya abandi ba processes zagiye ntacyo bitwaye. Ufete ushitse ahantu ukaguma ugatekereza ibindi nubwo nabyo icyo wakurikiye aho hantu uba wishe umwanya wawe. Ariko nugera mu nzu y'Imana yaravuze ngo uzurinda ikirenge cyawe ngo niwegere ukumva. Haleluya. Ngo niwegere ukumva uzaba undi muntu. Bibiri iravuga ngo uzaba icyaremwe gisha, uzaba undi muntu, uzaba undi muntu. Ukumeze hari ukundi kuntu womera. Ego hehe mu bitekerezo, umuntu ni mu mitekerereze. Nishimye cyane kumva aba diaspora bangana gutya. Isubizo niyo ya mbere. Vuye mu Faransa, bavuye muri Alemanye, muri akara kantu kanejeje cyane. Uzi impamvu kanejeje? Nkunda abazungu.
bikomeye. Nkunda abazungu bakoze telefone, abazungu bagakora indege, abazungu baza bakora bakabona amafaranga yabo bakarya n'abana babo n'abuzukuru baruha bakabika amafaranga. Abakongomani nibarwana bazozi wabo babacumbikire babubakira amazu. Abazungu ni sawa cyane. Akavuga ngo igihe kimwe abanyakenya nibamara n'abananiwe kumvikana uzushikiriya ugakora uzaba bacu bavuyeyo nabaga izo tukiziranyeho. Niko biba bimeze. Kubera iki? Ofete cyo nashatse kubabwira nuko niyo turabizi twese kwigira iwabo uburyo bapanze, uburyo bakora ibintu, ubutegetsi bwabo, imirimo yabo. Hari umuntu wigeze ambwira ngo yagiye kurangura Dubai, ngo ashike Dubai yibagiga umuzigo. Birashoboka ko yari afite myinshi, none wogira umuzigo umwe ukawibagirwa automatikema. Yari afite myinshi, sinzi wogenda ari kamwe ukakibagirwa, uba warwaye. Twakiriye byinshi, turamwakiriye kabisa. Nariko nibaza ingene twagize igitaramo cya Gisubizo byinshi ataraza, twari kukwigaho. Turakwakiriye, mukomere Imana amashi. Yari mu bantu bakomeye muri Gisubizo, cyo naje ndakizi nubwo ntazi byinshi. Hanyuma cyo nababwiraga, umuntu aribagirwa nyine, sinzi ko byagenze, aribagirwa nimba ari stress nyinshi zo kwirukira by'abacuruzi. Hanyuma maze kwibagirwa asiba umuzigo nyine hafi aho yari ko ngo abihambirire. Araza washikino arebye akubise mu mibari asanga hari umuzigo watakaye y'amatura. Naho harya wa undi yahasize uracyahari, umwaka urashira. Ngo buke bashaka nimero ze barabura nyine uburyo bamubona. Asubiyeyo aravuga ati reka nje gushakira ahantu ngo harya yawusize abari yawusanga. Arabaza ati se byagenze gute? Baramusubiza ngo hano nta bakristo bahaba, ne bakristo ne wazabiba. Twebwe batumaza amatelefone badukoreye igitangaza. Uza abantu kuza hano bamara gushika hano mwatamukije kuja gusenga, je banyivye baranyiba telefone. Muze tubasengere kurya nyine tuba tubafite imbabazi nyinshi, tukabazana tukabasengera mu izina rya Yesu, amavuta y'Imana kugira gute na gute, tukabahanurira dushingiye ku ijambo ry'Imana. Undi karacunga. Iyo mitekerereze mbaya kabisa. Bafite ukuntu bategura ibintu n'ibyo nkunda byabo. Yesu ashimwe. Nkunda imiyoborere, nzambireba imitekerereze, ibintu bakoze, ibintu uko biteguye, ukunda kubikora, nkabikunda cyane. Cyo nendaga kubabwira, iyo twaje mu nzu y'Imana haba hari ijambo Imana yaduteguriye kugira ngo rihindure uko tumeze. Haba ariko tumera uko tumeze, turi abanyantege nkeya ku kintu runaka. Uri umunyantege nke ku kintu runaka, uriyizi. Si ngombwa ngo baguhanurire ngo uvuge ngo uri umunyantege. Uriyizi uburyo intege nkeya zawe runaka uziyiziho. Iyo rero twaje mu nzu y'Imana tuba twaje kugira ngo dukurwe mu rwego rumwe dushirwe mu rundi rwego. Pawulo yaravuze ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi bwiza, tuva mu ntege nke
tuva mu mafuti, tuva mu bidakwiriye, tukaja ahandi hantu Imana ishaka. Ivuga ngo yavuye mu wa mbere ageze mu wa kabiri, yavuye mu ciciro cya primaire ageze muri secondaire, yavuye muri secondaire ageze muri universite mu mwuka, yavuye muri universite yize ibintu bitandukanye mu mwuka. Ayo mareva abaho. Iyo rero nta handi hantu dushobora kubona urwo rwego rw'imihindukirire mu buryo Imana ibishaka, ni mu nzu y'Imana. Rero nugera mu nzu y'Imana, uza wirinda, wicare, ntuhabe udahare. Ntaco hano hantu uko tuhavuga nuko tuhasobanura ntaco bizagufasha mu gihe uraha kandi uri n'ahandi. Bitandukanye nuko Bunyabugogo ukaza uguma gutekereza ibintu biriya. Muri bimwe polisi iba yanga kugira ngo kuvugira kuri telefone utwaye imodoka, ni ibitekerezo. Uzi utwara imodoka uwavugana n'umuntu akaba ari ubitekerezo, babigize icyaha kubera iki? Ni ibitekerezo baba batwaye, kandi ibitekerezo ni wo muntu. Ni ukuvuga ngo ushobora kwisanga wuriye ibintu kubera ko umuntu akubwiye ngo ibintu bigenze gutya, ibintu bigenze gutya. Uri kuri telefone na fiance wawe ntiyabyutse neza, hari undi muhungu waje wamurushije imbaraga akama gusezerera utwaye. Fiance banyu mwebwe muri iki kinyejana wapi wokurira amabanke ukazamugenduka ingene tuzi ngene ubufiance buryoshe. Nibwo bwa mbere ni imitekerereze. Nta handi hantu ushobora guhindukirira neza ukaba uko Imana ishaka, ni mu nzu y'Imana. Bwira mugeze ngo ni mu nzu y'Imana, mu nzu y'Imana. Rero nushika mu nzu y'Imana, tukarangare, ntukabura uri ahantu kandi udahari. Mu nzu y'Imana tuva mu bwiza tuja mu bundi, tuza turi babi tugahinduka beza, kuko twashitse mu ruganda ruduhindura kuba beza. Imana ishimwe cyane. Iryo ni irya mbere. Imana ishimwe kandi himbazwe. Ndashimira isubizo iba data bukwe. Sibyo ba? None iyo umuntu ashyize kwa sebukwe ndazayitwararika. Wombaga kwitwararika ukavuga make, asobukwe ni kwa sobukwe. Imana ibaho umugisha igisubizo mwaradutekereje kugira ngo tubane kigitaramo. Turabana mu buryo tubanye neza, niko nabyita. Mwarakoze cyane ubuyobozi. Imana ikomeze kubagirira neza. Nabonye muririmba ndavuga ngo ese cya giterane cyanyu muzamugira kibaryara cya kindi mbuza gisubizo mwarakiretse ngaho mwakirekeye kiwawa kiracyahaba. Hari mbuza gisubizo mwebwega mugira no mu ntara, hari aho itaba n'ibyumbira haba no ku mipaka irahaba. Mbuza gisubizo nizi Burundi nizi Buganda zano gusa mu gihugu kubera ko mwabaye benshi muzoje. Sawa, murakoze cyane. Natekereje ngo muzogira igiterane, muzotumire babyinshi bafite ibyangombwa n'Abanyamerika, baza Wadi bande badayiro, ko murabona mwaririmbye nama mbona iyo shusho. Baza Wadi byinshi azogenda agaruka birorosha afite ifaranga. Banani bahariya muri Canada badayiro n'abandi aba bacu bose bavuye hano muri bihugu by'Uburayi, muze amaze sinzi aho tuzogikorera. Twama tuvanga nararume dutwike icyambere. Abatuye Burayi na Amerika n'iriya hose mu bazungu bagira ifaranga,
uzozana amafaranga menshi tugura ihene mwagaza muzigura representa Jotam tugura ihene z'abaturage dutange mitiweri tukora ibiterane tugira ibintu bikomeye dutange mitiweri tugura ihene z'abaturage dutanga imyenda tugire mugipange nko mu mwaka utaha 2015 ajya izoba 2015 2015 2024 oya apana 2024 naho nicyo gituma mbihuje na 15 2025 sigaye iba imibare ya cyane se arige umuntu atapfa kubigira neza 2025 muzotegure twese tunatwe apana ibintu by'ubushishi muba mukora mu bintu mutanga ifaranga dutanga ifaranga twese hanyuma tuzokora igiterane tuzoshanja buke mu bantu tubikore muriro wake icyo rwose na sinzi nimba fa kwerekwa nje bizabingora ariko nariko mbona baza wadi hano kabona badayiro cyage mwariko muririmba je nariko bona badayiro na baza wadi na ba Fabrice azoza ni faranga arazifite nabandi baryo bose gisubizo yose yake nuko twese tuze nararume tuzatwabiteguye amaze twatsimurira ko murabona icyo giterana atari sawa mukomera Imana mashi ubutari ya secretary wacu generale uriya ni utuyoboye ndetse nayoboye na representa tarebye neza uri rwose mwariko muririmba hano nkakibona rero ko ndabona kizoba kiryoshe cyane murakoze cyane ariko namawazo na nife ibyo bitaramo by'ikiyumbu muyumba za mapfa kwama yavuga gusa kama parami ibintu bidahuye niko ikiyumbe kimeze murakoze cyane reka dusome hanyuma dukomeze izindi za gahunda ninde uzi gusoma ikinyarwanda neza representa na bamuhe mikro President Alfred pero kazi gusoma ikinyarwanda neza harya nibyo ndazumva neza ko undusha dusome muri Luka ibice 18 umurongo wa mbere Luka ibice 18 umurongo wa mbere umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Aca umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Yego. Arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi. Aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera. Yego. Ngo adahoraza iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arababaza ati ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Yego. Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Yego. Mbese yazirangarana? Urakoze cyane.
mwanya nsigaranye reka mbaganirize ijambo ryitwa gusenga. Umwanya mutoya nsigaranye simbatindira. Bakristo bavandimwe, nishimiye ndi mu bantu ko ndareba gutya ko tungana, nkabona ushobora kuba wenda mama wacu Kiriki, abandi bose na mama pasiteri hano, abandi bose ko ndabona ko nobaruta mu myaka. Na Aimable hariya anduye akanusu, ariko ko ndarangiza gutya uyu mwega wose ngahitsa nkafata n'uyu musozi wose nkareba mama Kiriki na Aimable n'abandi bake ndahembona na mama pasiteri, wenda twongana kuko bashakire haruguru bazashakwa 15 kera bakaba barashatswe cyangwa 14. Uvuga ngo babyaye kare n'ibisanzwe. Abo bantu ni abantu b'imyaka mike cyane. Ikintu nenda kubabwira muri ico kintu ni uburyo babwira ngo turi abakristo dufite ikibazo cyo kwizera. Twarizeye twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, twabikoze neza twararangije. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, kuba twarizeye. Iyo umuntu amaze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, kwizera niko abantu bubakiraho muri ubu bwami, niko kubakirwaho ubukirisitu. Kwizera, umuntu atarizera ntaho abakiri mu yindi si. Ufite ugiye ku ishuri, tugiye ku ishuri, dufite abana ku ishuri, natwe tuzatwiga, n'abandi barize, n'abandi bazabirirwa baje kwiga buri munsi. Iyo ugeze ku ishuri, ikintu cya mbere baza bakora, tibazakubaza uniforme, oya, tibazakubaza minerval, oya, tibazakubaza, baza bakubwira ngo witwande, habi igitabo cyo kwandikamo amazina. Iyo ushitse ku ishuri mbere nambe ikintu cyose bazabanza bakakwandika, uje kwiga yego, bakandika bagira igitabo, bagira ikayi, bandika mu izina ry'umunyeshuri. Ibindi byose ntibivuga ngo ubwo wanditswe ngo birarangiye ngo ibindi byose ngo uramuza ngo gutya gusa, oya, turabizi ko ariko biba bimeze. Nyuma yo kwiyandikisha bakaguha urutonde ruva nk'ahaniriye pfo, hakazamwo uniforme, hakazamwo amakayi, hakazamwo minervale, hakazamwo. Ariko icyambere sibyo, icyambere ni ukwiyandikisha muri ubu bwami bw'Imana. Icyambere cy'ibanze ni ukwizera. Amen. Icyo ni cyo cyambere. Icya kabiri, muri ubu bwami hari abantu bamaze kwizera, baravuga ngo turizeye, banyugwa naho, bamaguma. Urizeye none se umuntu yoje kwiyandikisha, yamara kwiyandikisha mu ishuri akamavuga ngo kera akoze graduation, uko kera wambaye cya gikanju na cya gisapu cy'umukara, ukurambaye igitangazo ngo yarizeye. Hanyuma nyuma yo kwizera, iyo umuntu abaye umukirisitu abatangije intambara, urugamba na Satani, kuko abavuye mu bwami bumwe aje mu bundi. Warizeye, wavuye mu bwami bw'umwijima, wasezereye ubwami bwa Satani, waje mu bwami bw'Imana. Satani abatangije, ubutangije urugamba na Satani, automatikema ubudekera intambara ku mugaragaro,
buvuze ngo ngiye kurwana na Satani. Icyo niba utarukiza ukimenye, ubu utangije intambara na Satani. Umuntu rero utangije intambara na Satani, watangije intambara, nta muntu uzupfa umusirikare mbere yuko aba umusirikare hari ahantu atinda, hari ahantu bazamufata bakamutwara, bamara gushikiriya bakamuhindura, ariko bazabahindura ayi wewe muza mukurikira amakuru, muza mukurikira, ndabizi bamwe bazabakurikira, ugenda ureba intambara abanyisiraheli baye barwana uyu munsi wa none. Nicyo kintu cya mbere nzashika mu rugo, wenda narusha ndagize gutya, hama ngenda kuri YouTube kareba urugamba rw'Isiraheli, kubita nkareba bimeze bite, ariko hari abahungu yemwe bahungu, kugira ngo ugire buriya bushobozi, uzuguruka ugendere ku mugozi, uguruka ufate imbugita wica abantu bose bangana nk'uko, uguruka ukoresha umugozi, uguruke ukoresha umugeri, uguruka ukoresha imbunda ivuga n'itavuga, uguruka ukoresha indege y'intambara, ufite ahantu bitorezwa, ufite ahantu utinda. Ntabwo umuntu azamapfa kuva gusa mu ahantu ngo narangiza ngo bamuha imbunda ngo genda. Uzogenda, ugenda muzobaza, hari abavandimwe bacu hano inkotanyi, muzobaza kugira ngo kugira ngo barwane urugamba, hari ahantu batinda, bakabigisha, bakabapfukamisha, hari utuvideo nzambona, hari utuvideo twigeze gucicikana tw'abasirikare bagenda baryamye nko mu gishanga, bona baryamye bagenda biruka. Uzi kwiruka uryamye, nta musivili uzawiruka aryamye. Uzi kwiruka mu gishanga, yikoreye igikapu, yikoreye ibintu, akiruka aryamye. Kandi uko baratozwa, ko barababwira ngo ntacyo bakurikiye, ko barabatoza kurikira mu gishanga, zuka saa kenda bakiruka bakava nk'ani Rwamagana. Karatozwa, hari ahantu batinda, yashika mu rugamba akaba umuriro, baza bamuhindura akaba umuriro. Uwo muntu yoja mu rugamba akarwana mu mwuka. Iyo umuntu yizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, agomba gutinda aho hantu. Ni yaravuze ngo nimuze mwenyine twihererane, mutindane n'Imana, Imana ikwigishe gukunda abantu bakwanga. Mutindane n'Imana. Ni hehe? N'ahantu tindana n'Imana, ifate kamere yayo, ifate igutransferemwo urukundo rwayo, urukundo rw'Imana uteye ubwoba. Imana, ariko Imana niyo nyine, niyo kabisa. Imana, ikintu cya mbere kiza cyerekeye ku bantu ni urukundo. Wava ku rukundo ukama winjira mu buntu, wava ku buntu ugashika mu mahoro, wava ku mahoro ugashika mu kwihangana, kugira ngo uzokora urutonde ruviriya urukundo, ineza, kwihangana kwayo, kubabarira kwayo, inani yayo, ubuntu bwayo, uzogere ku rubanza, ku mujinya, kuko umujinya nawe uranditse. Uzove ku rukundo ugere ku mujinya, uwo muntu akwiye koko kugera ku mujinya. Izita umuroza akaroga abantu, akabajwigiriza ruwa akazaroga na sente, ariko umwana we akama yiga, yashaka viza akamaje muri Amerika, yashaka akama yubaka inzu, uko gusa aracyari muri pariti y'urukundo.
acyari kuvogera urukundo rw'Imana, azakubitira urukundo akashika mu mahoro, mu kubabarira bikava, agashika mu buntu bikava, agashika mu kwihangana bikava, akazoshika mu rubanza ku ntambwe ya nyuma n'urubanza. Uwo muntu koko n'umwana wa Kayini. Imana izivuga ati ndahebye, ntako ndagize. Umuroza akamaro gakabazwigiriza, akaroga abakobwa, akaroga abahungu, akaroga ikorari, bakamarana, akafata pasiteri akazunguruza, bakazakubitana imitwe ikareba, yohereza marayika ngo amunige nijoro, azaroha amunigishe nk'iyi karuvante yaje, we itu wamunani kamureba gusa kamwihorera. Hari umuntu wigeze ambwira ngo yarose inzozi, arota inzozi abona hari umuntu, umudamu, apana abadamu bose, uwo mudamu nyine. Muyoboke yaratubwiye ngo nibavuga ikintu kumva ngo si wewe aho ndi umuntu ukazohatinda ngo kandi wumvishe ko icyo kintu nawe ugifite, muza wihana uzukireka, ni wenyine babavuze ngo ariko niwumva aho hantu sahawe uzamugira burya ntukazuhatinda ngo ese ngo kuri yavuze gute, ngo ajyame burya mu nzozi. Yamabona wa mudamu yarafite umwana muri sehashika, yamabona yamayiruka aramubwira ngo uriya mu mama nagutanga gushika muri sehashika, umwana we yararwaye, aramukoraho gutya yamapfa, yaragize amezi angahe muri sehashika. Nubona gusuriya muntu ageze agutanze kugera muri sehashika, akoze ku mwana wawe urwaye, biba birarangiye, utegura isanduka. Nimwumve nk'abo bantu, ariko Imana ikamimureka ikamisuika, ubuzima bugakomeza. Bega Imana munyumvire nk'ibyo bintu, aho kugira ngo yamibanze imuteze nk'ibibembe, imuteze ibishute, niva mu bishuti imuteze ikisi, inzoka zo mu nda n'izindi zo kuruka, imuzwigirize. Ikama iramubwira akamafata moto itakoze accident. Mbega ubuntu bw'Imana, mbega urukundo rwe. Iramubwira ngo uriya ni mubi, ni mubi sa 100%, ni mubi, yafashe shitani amubika umutima we. Nubona gusa kugereye ku mwana bizoba birangiye. Fata moto ntagutange, niba turari wikorera. Yamafata moto ariruka, yarashitse gutya, nyuma y'iminota 2 abona wa mama arashitse. Yamabwira umugore ngo mumpe pesa umwana. Nyamukecuru akazavuga ati wampaye umwana naje kureba umwana. Wa muhungu ati murebe n'ijisho gusa umukoreho. Kandi bari bafitanye amasano, ntumukoraho, urebe cyangwa ugende kuraza kumureba. Ni nabi nyinshi kamere zaje. Imana haba iracyari muri faze, muri classe y'urukundo gusa, aracyari mu rukundo gusa. Imana kugira ngo izagere mu burakaririya uba warananira, kavuga ati ndakarasa. Haleluya. Ikintu rero bavandimwe, turi mu isi yaravuze Yobu ibice 7 umurongo wa mbere, aravuga ngo umuntu akiri mu isi ngo abafashe igihe mu ntambara. Ubuzima tubamo n'ubuzima bw'intambara kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma, kugira ngo urwo rugamba Satani watangije na Satani uzorutsinde, uzorukubite, uzozamura ibendera ryo kunesha, uvuge ngo mwijuru bavuge ngo dore umwana wanje nkunda kamwishimira, ni mumukomera amashi, ni mumwubahe. Iryo jwi ryavuze kuri Daniyeli, rivuga kuri Yobu, rivuga kuri Yesu, rivuga kuri Samweli, riravuga ngo dore umwana wanje nkunda. Yaravuze Daniyeli, yaravuze ngo mugabo ukundwa, genda umubwire. Marayika aramubwira ngo genda ubwire Daniyeli, aramubwira ngo mugabo ukundwa.
icyampa mu ijuru ngo baza bakureba nibavuga ngo muhungu ukundwa, musore mwiza ukundwa, batanga ubuhamya bavuge ngo yanyuze muri ibi agaragara ko akunda Imana. Uzobishobora ute urwo rugamba rwo kwanga rwo gukunda abakwanga, uzobishobora ute? Ntibikunda, si ukwizera. icyo kwizera warakirangije, ikigiye gukurikiraho ni ukuba ku gicaniro. Wamara gushika ku gicaniro, Imana ikagutransferamo gukunda abakwanga. Ariko kubera ko uwo mwanya rwose waratugoye birenze, akaje kose kaza kadukubita katuriza twarahwereye, kaje kose kaza kama uzamusanga umuntu yahwereye. Uzi ikibazo ufite imbaraga zo kwihangana ndazo, imbaraga zo kurwana ndazo, ntaba mu ikosi. Kandi Imana izitangara cyane. Iki gitabo cyuzuye amakuru adufasha kuba abakristo beza. Iki gitabo cyuzuye amakuru. Ubundi icyambere ni amakuru. Icyambere ni iki? Amakuru ni ikintu gikomeye cyane. Ariko nayishuriwe amakuru mw'abantu b'Imana, nayishuriwe amakuru repreza, nayishuriwe amakuru. Inzi ikintu cyitwa amakuru, information. Inzi ikintu cyitwa amakuru, imbaraga z'amakuru. Umuhungu ugiye gushaka akeneye amakuru yimbitse kuri fiance we. Utazogwa mu kiziba muri Gwerera Nyabugogo ikagutwara ikamigutwara ikaguhuza na Nyabarongo bikakuniga ugapfa. Ngo batarashaka muzoze mbaha amakuru. Uzi icyo bazareba cyane ubu, kera tuta iriya gahataraza iriya babyinshi bari, uzamureba ukareba ukavuga ngo afite gutya uko ukunda ateye, imiterere y'umukobwa, apana karakteri, isura. Kandi reka ndeke kuyivugaho. Ukareba isura ukabona ngo uriya mukobwa ni mwiza, uriya mukobwa ngo ni mwiza. Ni mwiza ni mwiza nyine. Umukobwa ni mwiza, ni mwiza, ni musava. Imana ishimwe, haleluya, amen. Mwiza. Babwire ubwiza. Ubu dusigaye tureba diaspora, kandi nawe dufite icyo tuyishakaho. Aho hantu hose ni heza, njyewe sinohakritika. Avuze ngo nkunda umukobwa umeze gutya na gutya, cyangwa nkunda umuhungu umeze gutya na gutya na gutya na gutya, aho hantu hose ni sawa. Ariko nyuma yaho umuntu avuze ngo nkunda umukobwa umeze gutya na kuriya na kuriya na kuriya na kuriya na kuriya, ni sawa. Mukakiriki ni mwiza, niwe wa mbere mwiza kabisa, kirikazi kureba mwiza. Ariko nyuma yuko ureba ibyo wumva bikunyuze ku mukobwa, ntibiza bigarukiraho. Nyuma ya hariya haba handi haba handi uzushika mu rugo akamakuraho irido yo mu mutima, amaze ukareba intege nke. Noneho intege nke wazireba ukavuga ati suku barishariga be batereta uku
mugende mukora ubushakashatsi kuri divorce. Baza basangira inkoko, baza batelefona MTN gakupa, MTN nizi kupa. Izemi kubwira ngo reke amayinite yashize regeraho. Baza bahana amagifti, baza bakora ibi nibi kandi byose ndabishigikiye. Nta kintu na kimwe mvuze ngo ni oyahi, byose ndashigikiye mu izina rya Yesu. Ibyo ni sawa. None urashaka ngo bafatana mangu. Oyahi. Bahana amagifti, bahana impano, bahana ibi, ibyo ukwezi kwabuke. Ariko bakobwa namwe bahungu, nyuma ya hariya abahanzi ahantu icyo kugirira imbabazi Imana ishobora byose, Mwuka Wera akaza akakubwira ngo uriya mukobwa agasubira bya bindi warebye washimye. Mwuka Wera gawe ntazareba amaguru, ntazareba inyinya. Mugani wa Pastor Ndamahiza ngo afite inyinya, ngo afite imisatsi irende, ngo afite nibyo azahanura, ngo afite umuhungu ufite inyinya, ngo ufite imisatsi irende akoma mu mashati sawa cyane. Nyuma ya biri Mwuka Wera akakubwira kuko gawe ntazareba biri, azareba imibanire yiwe n'Imana. Uyu muntu abanye neza n'Imana biroroha cyane kubana n'undi muntu. Niko byimeze. Iyo rero bimeze gutyo ugashitsa umugeni bene uwo mu rugo, nta handi hantu wokura ayo makuru ku muhungu uzoshika akagukunda, akagukundwa, ukaza umukumbura. Nta handi. Iyo umuntu yamenyereye kuba ku gicaniro akabana n'Imana, akagumana n'Imana, Imana ikaba fiancé we wa mbere, Yesu akaba fiancé, kuko Yesu ni fiancé wacu. Twese kuna abahungu n'abakobwa turakowe. Yesu ni fiancé. Ni muzi ko Yesu ari umukwe. Itorero rikaba turabageni, Yesu ni umukwe. Yesu ni fiancé w'itorero. Mugahura na Yesu, Yesu akeneye kukwegera ngo muganire, aza kubwira fiancé wawe, akubwira abana muzabyara, akubwira impano zabo, inyenyeri zabo zizaba ziri ku mitwe yabo, akubwira icyo uzokora kuri bo, akubwira icyo uzobasengera, akubwira icyo bazoba. Hari abapasiteri barimo, hari abahanuzi barimo, hari abaririmbyi barimo, hari abashumba barimo, hari abahanuzi barimo. Iyo nyenyeri izo buri ku mitwe yabo uzoyibwirwa n'iki? Imana ikakwigisha detail yo kwigisha abana no kubafasha. Iyo rero ubuzima bwawe kuje imbere y'Imana, hari umuntu wigeze ambwira ngo agira icuma cy'amasengesho iwiwe, mwazayinjira akamabwira Imana ngo Mana ngo ndaje, ngo kandi ndagiye. Ndasaka nawe yewe subiramo. Mwazayibwira afite igikapu gutya, yirewe yiruka inyuma y'ifaranga yahwereye, ngo Mana we ngurabizi ko ngukunda aho, ngo none ngo ndaje, ngo kandi ndagiye. Nuko isengesho ryawe rarangiye ati nuko uwo muntu ntashobora kurwana na Satani. Ntibiba Satani. Bibiri igitabo cy'umugenzi kiravuga ngo Apuloni yahuye na Mukristo, ngo bararwana umunsurira, ngo amutera uducumu n'amacumu. Umuririmbyi yavuze ngo hasigaje gato, hari indirimbo yo mu mugenzi ngo hasigaje gato, ngo Apuloni Satani akanyisha pe, ngo ariko ngo Imana yanga ko uwo mwanzi anesha, ngo mfata inkota yaje, ariryo jambo ry'Imana, ngo ndayimucumita. Shuti bavandimwe, babwire duhindure system. Gisubizo muri bato muri beza. Emira waje vuye muri Amerika, kero ko warakubise uragarutse. Yaravyibushye neza.
harya witwa mwira waje oya Denise inyamama ni sawa wazanye n'umugabo n'ubu ntabwo yaje so umubwiraze mu gitaramo muri Gisubizo ngo afate inkota yanjye ngo ndayimucumita. Imana yanga kumwazanisha. Ikintu cya mbere usanga mu makuru y'umugenzi kuri mu Kristo ni ubushake bwo kuvuga ngo sisubira inyuma, sisubira iyo navuye. Nimba hari abantu barwanya urugamba baratsindwa, vuga aya magambo sose n'abakristo. Nibo bantu mugende mugenzure, mbatumye kugenzura ibi bintu mbabwiye ntimubisiga, mugende mubigenzure. Nibo bonyine ibihugu by'abakristo byavuyemwo abagabo n'abagabo bagashakana mu bihugu by'abakristo. Nta bihugu by'abisilamu oje imaka umugabo n'umugabo ngo bazoshakana ibihugu by'abayisilamu ni ibihugu by'abakirisitu. Amakanisa ashize muri Amerika, igitangaza kikaba umugabo n'umugabo, ni ibihugu by'abakristo bonyine. Uzi iyo mpamvu nuko umwanya ntibafite ikibazo cyo kwizera, bafite ikibazo cyuko bemeye Imana. Intambara Satani bagabyeho ntibafite ubushobozi bwo kuzirwana, hanyuma wosanga umupasiteri, dufite amakuru y'uko umupasiteri n'umupasiteri bashingiranwa ari abakirisitu. Amahame iyo umuntu ategeranye n'Imana ngo abane n'Imana, umwuka w'Imana umuzeho, igihe kiza kigera ibyo yavuze byose akabikandagira akabihinyuza. Kubera iki? Yagabweho n'intambara iremereye cyane y'umwanzi. Ibihugu by'abakristo byonyine nibo bishingira umugabo n'umugabo, kubera abakristo ntibagira amahame. Abakristo batagira amahame ni bana, ni abantu bategeranye n'Imana ngo bangwane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimuba murishe nanjye nkaba muri mwe, ndiboza ngo baguhindura ikisi, bo guhindura ikisi. Nta mafaranga yo guhindura, kubura umwana ntibyo guhindura, kuba umukristo. Yararirimbye ngo ndi umukristo, ngo nzohora ndiwe. Njyewe ndi umukristo wo mu mutima, njyewe ndi umukristo nzahora ndiwe. Amafaranga ahubwo ni nyabona azotuma mba umukristo mwiza. Naho twebwe umuntu Imana izipasiriza akanaba dendo yabyimbye niki ngo yabuze akamodoka ngo yabajera wa banki eseba dindu umuntu niki cyaba bafite udufara n'imvura izigwa icyangugu ni nane no kumupakira ku Rusumo. Amafaranga yawe neza amanura imvura kwari wowe ijingisi yawe uzambara n'ikote, si ubuzima busanzwe. Kubera iki? Kugira amafaranga bigira intambara runaka Satani anyuramo. Iyo asanzwe utaregeranye n'Imana, shuti bavanemo, birangira umuntu ahindutse. Ibihugu by'abakristo niba bishingirana abagabo ku bagabo, abantu batagira amahame. Abakristo nibo bonyine cyane batwebwe batazatanga amaturo mu Giseke Kandere Gisubizo. Mbonye amahero ako gasimeshi, mubona amafaranga arimo. Musi umwe nari Bujumbura muri Gerizo, mvuga ubutumwa. Mwumva abakristo, mvuga ubutumwa ndabwiriza muri Gerizo. Ngo ndangize Gerizo ituranye n'umusigiti kuba hazi mu Nyakabiga Bujumbura. Ni hafi cyane turanye n'umusigiti. Uwo musigiti bari ko bawubaka. Njyamye mu nzu y'umumama witwaga Goreti, asigatuye muri Kenya, niho bari bancumbikiye. Saa 9 z'ijoro bavuze kwa kundi bazava barangurura kwa kundi kwa murabizi. Hari umuntu utazi kurangurura ko abasilamu bararanguriye ngo barangurure umusigiti. Aravuga wari kusengesha
ati yeme ejo abakozi ntibazakora, amafaranga yashize, isima yashize, umucanga washize, ko karabwira bene wabo babyutse gusenga nabo mu mazu yabo, none ga muzana amafaranga twubake ejo abakozi ntibahagarare. Saa 9 z'ijoro ngo arakora fundraising. Christian arahazi marangize umuntu nkama numva yavuze gutyo nawe suko uyu muntu yega menyereye bene wacu, uyu muntu umusasi nijoro saa 9 munda kamaza ngo ndashimira kanaka azanye imifuka 5 y'isima, ndashimira kanaka azanye $100, ndashimira kanaka kavuga mu mazina azanye ibeni y'umucanga, aravuga mwaruho aravuga ati yeme birarangiye buranakeye mwakoze cyane ibyejo ndetse n'ejo bundi byabonetse, Imana ibagirire neza ibaha umugisha, babivuga kurya mu cyarabo wallahi n'ibindi. Nimba wire wallahi nimba ari ndawera gutya nkazanzunga mu gitanda ndavuga aba Kristo murebe uko twicaye gutya amafaranga tanga mato ko gisubizo ntibarubaka inzu yabo, aya mafaranga 5,000 noti zingahe bazokodesha biro yabo, bazakodesha kiki gitaramo tutashe ngo tubatwerere byibura tubasiga 300,000 ukutungana gutya wa 2,500 tukabasigira byibura 100,000 ngahe, bagakodesha sale, bagasiga umuriro muri werize, bagagira isiko tapi 500 nizingahe zirarambitse ndazirimo amahame. Uzi icyo bisobanura? Satani ntashobora gukunda ngo ukore icy'Imana ishaka gukora, ahubwo kubera kudatindana n'Imana baza bavuga amafaranga ukumva nukunyanyagiza, ukumva tibyinjira mu mutima. Ariko iyo umuntu yegeranye n'Imana niwe muntu woroshe cyane guha Imana amafaranga, guha umurimo w'Imana amafaranga ni automatique, ni ikintu kiri simple cyane. Ubikura iyo myumvire uyikura ahantu hamwe ni kugicaniro. Duhindure system kugira ngo ubutumwa tubwira abantu babwumve bwinjire mu mutima, bizava amavuta mbemba bwira ngo mugomba kuririmba gisubizo, mufite imyaka mike yo gusenga, mufite imyaka iracyari mike mushoboye gupfukama, noneho mwagize n'amafaranga. Murabona aba diaspora mufite cyangwa nabashishe oya sabashishe muza mutanga amafaranga kandi gisubizo zitanga amafaranga. Inzambo na umukobwa wabo wakoze ubukwe niwo wa mbere azagura ibirongoranwa byose akuye muri gisubizo. Muza mutanga amafaranga igikorwa cyose kugira ngo iyo myumvire Satani ntayishaka. Uzomurwanya gute kugira ngo cecekeshe izo mbaraga z'umwijima? Ni igihe cyose wegeranye n'Imana, Imana isezerano ibafashe. Haleluya. Imana isezerano muhindure system. Muracyafite imyaka yo gupfukama mukarara mupfukama, muracyafite imyaka yo gupfukama, muracyafite imyaka yo gupfukama, ntitubyumvira ngo tubisiga. Muracyafite imyaka kuko nupfuka mukegerana n'Imana uzorwana na Satani. Uzamura ibendera ryo kunesha uvuge ngo Satani avuge ngo uriya sino kubera iki hari imbaraga zida. Ejo bundi nabonye aka video ndatangara cyane, abantu benshi baragakurikiranye, reka navuge nsoze umwanya wanje urarangiye. Ndavuga ngo umugabo witwa Karigenzi nabonye atambutsa aka video ku buryo yategetse ingona. Barashitse ahantu baravuga ngo ingona zabamara imyumbati, none ngo bazisengere. Ariko ingona zabamara imyumbati neza ngo imyumbati yarashize. Okay, mukecuru umwe ati nimusengere ingona zashize zamara imyumbati. Baragiye Karigenza ati mureke dusenge, ngo basenge gutya
Karigenzi ati Imana irambwiye ngo tuje ku Kivu, abariho tuje gusengera. Nidushikari ya ku Kivu tugisengere Imana, ingona zirama zishira apeti tizongera gushika mu mirima yanyu. Sawa, ngo bashike ngo basenge gutya, Imana irababwira ngo nimuzihamagare, muzihamagare ziza. Ariko Karigenzi aravuga ati ariko natwe dukeneye kubona ingona, kubera ruguru batuye ntayo ziba nyine iyepfo mu mushasha, dushaka kubona ingona. Nkuko ati mugende musengera aho hantu, kandi ngo bashike ngo basenge ati tuzihamagare. Barazihamagaye, zama ziza ari zibiri, ngo ziza ari zibiri, ngo bashike Imana irababwira ngo hari izindi zasigaye, muhamagare izindi. Ngo bahamagare amazi izindi 10 zama zitonda ku murongo. Mwamare Karigenzi aravuga ati ngiye kureba Imana yanje ingene twabanye nayo muri detail. Wango nawe Mana ndagusaba icyo shaka kuri izi ngona cyose kibi, wango nawe keneye ko wasama. Ikama yasama, uko gaziratonza umurongo, ikama yasama ikambigira nkuko igasubira ikibumba. Nimwihindukize, ikama yihindukiza mwarangize azi bati mwazibonye ingona, mwabonye ko zimeze ati twazibonye, nimusubireyo. Zamazigenda mu mazi zirarenga. Imana irabwira ngo tuzosa kurya imyumbati. None ndavuga ati aba bayumbe turi kumwe hano wobwira ingona ese izo mbaraga bazikura kuki? Twebwe kubera iki? Kubera bo ni ikintu kimwe, bagiraga umwanya wo guhura n'Imana bagatinda. Kurabona Imana ibemerera ngo nimuhamagare ingona, woyibwira ngo Mana sobanurira neza icyo urushako rwanje, iyo kubwira muri detail kukira bishaka cyane wowe kukurusha. Wabwira Imana ngo Mana iby'akazi kanje meze gute, iyo bikubwira ikabigusobanurira neza ukanezerwa mu mutima. Wabwira Imana ngo Mana kuriki no kuriki, wobisobanukirwa neza kuko biri mu bushake bw'Imana. Ariko kubera kutayigirira umwanya, zaratugoye ibintu byose ni mu mwijima. Mumpamagarire mundabara abayumbe. Kubera iki? Aho tugomba gukemura ikibazo ntituhagirira umwanya. Imana itubabarire. Zamura ikiganza cyawe gusengere uhindure systeme. Abayizera bagira imbaraga zo guhamagara ingona, abayizera bagira imbaraga zo kubwira igicu n'izuba, abayizera bagira imbaraga zo gucecekesha imyuka igaceceka, abayizera bagira imbaraga zo kuzimya bakabwira imvura ngo hagarara wavurawe. Ariko kubera ko bayigiriye umwanya, batindanye nayo, babana nayo, irabayobora. Duhindure systeme. Mana turagushimiye, wongere twuzuze, wongere udufashe, wongere ubane natwe, wongere ugumane natwe, wongere twibutse kuba imbere yawe no kugukunda no kugukorera, mu izina rya Yesu, amen.